Ipin, tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Ipin, tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel nih teman-teman. Teman-teman, kemarinan si Babe sama si Empo Aye kerjain. Aye suruh lomba joget balon teman-teman. Kagak ada yang bener nih teman-teman. Penasaran apa nama videonya? Nih dia teman-teman. Nih dia teman-teman, lomba terakhir kita nih, ondel-ondel joget balon. Bisa kagak ya kira-kira ya ondel-ondel joget balon ya? Po bisa kagak po? Nih dia nih. Ayo si Engkong ramane tidur mulu sih kong, ngapa sih kong? Nih semangatan dikit ngapa? Ayo sini. Nih, ayo sini. Sini jidatnya. Sini, bisa kagak? Nah gitu. Belonan munduran, empok munduran dikit. Dah, ayo tekan. Iya, udah cakep banget dah. Ayo joget. 1, 2, 3. Oh, sudah jatuh. Ya, jatuh apa gimana? Gimana kurang kompak nih si Empo sama si Engkong. Aduh, gimana? Udah diulang. Pasangin lagi. Si Empo bagaimana sih? Nah begitu dah tuh ya. 1, 2, 3. Iya. Bagaimana? Ayo, taran. Jangan, pokoknya lu jangan geser badan. Kong munduran dikit kong. Oh, udah, ayo. Dah, ayo. Nah, ini begini nih. Nah, begitu. Yang mana tangannya kagak digerakin apa? Ya. Balonnya meleduk. Waduh, balonnya meleduk. Lagi. Waduh. Assalamualaikum.
ini ya sama kecoa nih. Nah nih Simpo, Papa, tolongin aja dong, ada kecoa di rumah aja. Kecoa, kagak takut aja, takut, ampun. Po, ya Allah, mau nolongin aja, kok malah mau kabur sih? Kagak, ampun dah, ayo mendingan kabur ya. Ampun, takut, geli banget dah. Aduh, bagaimana sih ini, siapa yang mau nolongin aja ya? Nah, nih aja deh, Simponi nih. Aduh, capek bener nih. Pak, tolongin aja dong, Pak. Apa, Bu? Pak, ada kecoa di rumah aja. Kecoa. Kok kabur sih, Pak? Kagak mau. Ya ampun, Pak, tolongin. Aduh, capek bener. Siapa yang mau nolongin aja nih? Bang Baron malah kabur duluan. Nih si abang nih kelihatannya sangar nih. Ada apa sih, berisik bener ya? Kenapa sih, Po? Ganggu bener. Teriak-teriak. Ayo baru mau tidur di bawah pohon no. Ngapa sih? Aduh bang, ada kecoa di rumah aja, Nyok. Tolongin, Nyok. Abang kan pasti berani. Ayo denger aja merinding, Po. Takut, Po, sama kecoa. Geli. Apa gimana sih Ayo si abang? kagak mau ya, Po, ya. Maaf Ya bang, ayo bang. Lah si abang. Ayo dong, Bang. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Yecil yang jelite. Teman-teman, di video kali ini ada Simpo ondel-ondel katanya pengen bikin video di YouTube, teman-teman. Edisi mukbang katanya, mukbang apa ya namanya? Fried chicken. Ya mah taunya ayam goreng Upin Ipin dah. Begitu dah teman-teman ceritanya. Ya udah, pada penasaran Bang? Cus langsung lihat aja videonya ya, teman-teman. Habis jalan-jalan sore, yang kesorean ini udah maghrib. Aduh, keburu maghrib di jalan. Lah, ada ondel-ondel loh. Nenya lagi pengen sholat maghrib no ya. Lah, iya bener. Kita balik aja deh bang. Oh iya no, dia no. Ada ondel-ondel lagi jalan balik juga bang, sama kayak kita ini. Ondel pakai baju pink. Pak, dia pengen beli chicken. Abang baru nih. Ayo ketawa nih. Ayo lagi mau beli ayam fried chicken, ayam Upin Ipin katanya mah. Jadi ceritanya gini po bang, ayo mau bikin YouTube tapi tentang makan-makan gitu bang. Jadi pengen jadi YouTuber gitu, tukang makan. Ayo mau mukbang ayam Upin Ipin begitu. Habisan bang ya po. Ya ampun, zaman sekarang kan ya nyari kerjaan susah nih po bang. Daripada ayo diem-diem aja coba bikin YouTube ya. Siapa tahu kan banyak yang nonton. Kayak Po Jamil sama Bang Baron begitu. Ayo pengen banget bang po, kayak abang gitu terkenal bikin YouTube. Ntar ayo juga mau ngikutin bikin drama-dramaan juga ya. Boleh pan ya maaf sih, kita makan bukan mau ngikutin juga, cuma kayaknya seru juga gitu po. Kagak apa-apa ya po ya. Biar kita kagak kreatif mah ngikutin kagak apa-apa ya. Aduh ya ampun, jadi malu aja. Ya udah deh bang po, ayo pergi dulu ya ini, mau bikin videonya. Ntar jangan lupa di subscribe ya. Ya deh po bang, makasih ya. Aduh, Jamile, puyeng banget aja dengernya Jamile nih ngomong nyerocos terus Jamile. Aduh iya bang, bocor bener ya bang. Udah kayak kereta tutut. Ampun, kagak berhenti ngomongnya, jadi puyeng sendiri bang. Kocak bener kalau Simpo. Iya po deh. Aduh, puyeng bang.